ajunan tak ngiding kapan. Tantangan terberat seorang penceramah ketika harus berceramah di tempat yang sama, acara yang sama, tapi dituntut dengan isi ceramah yang berbeda. Mun pah gula makin apidatu, pah pidatun gula pada ben siri berin segeding ben sambian karo ngocak saya dan taring siri beri Indo areh. Bener lagu lama kok aja ya ada kabel TV ti gula sekecak ini ka sekut ka buke ni onjang nagi mawardi abuh gula tele motor ka mawardi me pala ko onjang ngaptin nagi pot atau buka orang ngaptin jan gula isya orang ka sokan tuan rumah gua gula benih de remak lu kok ki ngapa lagi na gulu ka abo ki ki ngapa lagi na gulu yo masa ke ngolen apalan abolen apalan kok reka benih ke ngolen alem re benih mumun si alem ro agak ke Mosleh ke Holil Yasin aro alem ro ke Fauzan Badruddin ro al mun Habibi aduh apalan reka apalan jadi muncul hadis ayat mulai olen ngapa laki ro ya mun tak ngapa laki di mole ya bah bener mi pinter mi nabi datu ya keng kecak rete kecak re udah iya roh Allahumma sholli ala Muhammad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wa imamil mursalin Sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa qurrati a'yunina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Qalu subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Qala Allahu ta'ala fi kitabihil aziz walladzina ja'u min ba'dihim yaquluna rabbana ighfir lana wa li ikhwanina alladzina sabaquna bil iman wa la taj'al fi qulubina ghillan lil ladzina amanu rabbana innaka ra'ufur rahim. Wa qala fi hadisihi irhamu mautakum bid-du'ai was-sadaqah. Amma ba'du, hadaratil masyayikh, para kiai, para guru-guru ngaji, langkong-langkong hadaratul mukarram ajunan simulja Kiai Haji Muzayyin Dasuki, ajunan hadaratul mukarram Kiai Kusairi Yazid, ajunan hadaratul mukarram Kiai Mudassir Yazid, ajunan Kiai Mursyidi Jazuli, ajunan Kiai Syamsul Hadi, ajunan Kiai Abrari Yazid, tak lupa
Ajunan Hadratul Mukarram Kiai Mawardi selaku pengundang juganan sateja asatid yang terkumpul dalam majlis solawat mempesona di NS mempesona, juganan Al-Ustad seampun manggil abdinah kaangkui sakater tormator dek kapara ajunan-ajunan sateja. Muka-muka kasateja nase sebut ki puru. Muka-muka bi kuste Allah terosa parengan lanceng tor baroka umur. Muka-muka beliau-beliau sateja terosa parengan nasihat wal afiat. Amin Allahumma. Sareng sateja para kiai, para guru-guru ngaji, para tokoh masyarakat, para sepo-sepo kampung selain utama epon pemangku desa desa buke iki. Sareng sateja setap-setap epon sesanget abdina amul jaaki tor sanget abdina takzimi. Ajunan hadirin muslimin sareng ajunan epu-epu hadirat muslimat sateja kaum pangajian peletatang ke sesami-sami emul jaaki sareng Gusti Allah. Muka-muka along polonga abdina ajunan eka dinto tempat terosa tetiatan deh kaangkui terosa along polonga abdina sareng ajunan sampai depak dek kaku laku eswar kena Gusti Allah. Amin Allahumma. Allahumma amin. Sepetan kaula amul jaaki sahibul hajah tretan Bapak Baihaqi sareng sateja majlis keluarga besar sekak dima malam are semangken beliau sekeluarga besar ampun pasteh takdir sareng Allah marabu para kiai, marabu ajunan orang-orang soleh, ajunan orang-orang bagus sateja dalam rangka istighasah adua aki sateja bengesepo sareng keluarga seampun setekade langkong-langkong samangken saibu are epon almarhum Wahyudi muka-muka mulai dari niatah sampai kalakonah Bapak Baihaqi sekeluarga manter keterima sateja bi Gusti Allah. Ben muka-muka sateja tunyah seekor banaki kaangkui mabada acara kepekusan malam ari samangken muka-muka kentekna kala bentunyah selebih banyak ben selebih barokah bi Gusti Allah. Ben muka-muka kala ben sabab barokah na pangajian sateja almarhumin sareng almarhumat seiyah oleh seedua aki nang malam ari samangken muka-muka esapora asateja tu sana katarema asateja amal pekusa ben muka-muka esab nang eswar ke firdaus Gusti Allah. Amin Allahumma. Allahumma amin. Sepetan kaula amul jaaki. Hadirin hadirat para rabu sesami-sami emul jaaki sareng Gusti Allah. Bada kitab asmana Ihya Ulumuddin. Dalam kitab kak dito buaki salah satun la budda an tastaqirra fi dhihnik ikwa. Bada telok hal sekak dim masih telok hal kak dinto abtina sarak ajunan munki anyama amanusa kaento tak kira lepas dari setelok pani
satu jemun ki anyama manusia tak kira bisa buruh dari setelok mun ki odi neng itunya panapaan setelok pertama la najata minal maut senomor dua la rohata fid dunya senomor telok la salamata min kalamin nas mun ki anyama manusia odi neng etunya pertama la najata minal maut tak kira lepas dari seekor cak mate ikinun satu jo mun ki anyama manusia pakun nyip-cip ke seekor cak rasana mate bani punten tak pele ke ento kan mangkana mate ke ento ekor cak al mautu babun wa kullun nasi dakhilun mate kak dito ekocak beng labeng sekapi na manusia bekal masuk ke beng labeng sekocak mate man punten tai bele polan sekiai tai bele polan sesoki polan sepejabat polan segenteng polan segi ngodah punten satu je pakun nyip-nyip ke sekocak mate man tersalamat akapi bahkan sampai ke malaikat maut tokang cabutnya apa set bila mage ku laku di budi bila satu aja ampun kiamat satu aja ampun set malaikat maut kento bah matur ka Allah dak remma pamatur malaikat maut pamatur Gusti apa malaikat ampun mate satu aja ada kapi mate kapi satu aja ampun siapa karen kare abdi na ketibi ada bu Allah mate kia make kake malaikat mau mate syukur mate karongko setak mate mun baan mate ya isya dengan malaikat gitu kan la ya'sunallaha ma amarahum wa yaf'aluna ma yu'marun tak teman maksiat ka Allah toro ocak ka Allah mun lepakon ya lah mangkat cek lepakon mate ya mate malaikat cabut tibinya benar kak cabut tibinya benar ijalah nyaman nyabutnya betibi laon itu badeban kuleban sambian rok ke wahi pecet tibi ro laon sakit ambu sakit ambu keng make elaon ni nyabutnya bener malaikat maut begitu lepasnya bener malaikat maut dari fisiklinya malaikat maut atau wat malaikat maut nih kakak atau wat sampai saking dari ngengesah saking dari nah nyaring atau wat malaikat maut cepon sampai ares kali itu kunjak ares kali itu akuli apa mi atau wat malaikat maut sakit kak sakit sampai matur ke Allah ya Allah teti sakit sakadin toy cabutnya bagus teh cek sakit ngabdina oning cabutnya besakit sakadin toh abdina tak anda nyabutnya benar manusia kusteh oh tersalamat akapi abah sakit orang mati ni sakit kak sakit kan makanya sampai ada buaki orang melewati sakarat apa atik itu sakit sami sareng pedang sareng pedang neng setong kenengan 300 kali bahkan neng dalam wafi riwayatin neng dalam setong riwayat saken sakarat apatek itu sami sareng embi kolet-kolen ki diodi sakit tak sakit oh Allahumma sholli ala Muhammad lekan mangkan beda kitab asmanah al mausu'atul fiqhiyah dalam kitab kento isa putaki gulaban sambian mun andi tretan andi keluarga sete para paan anase nyabe pun lada pak kadede lada pak kale nyabe pasta pereng kala ben waktu wajib salat Jumat maka gulaban sambian pokon ja salat Jumat teh gugur kewajiban salat Jumat pan pakon dharma pakon asolat duhur tuli-tuli cepet-cepet asolat duhur pas pakon abeureungi se mati ya kak
Pakon nalken pokon ngetok semati ya karua apa sakit ring mati kento kok takok semati takok tak ngiba iman tak ngiba Islam takok tak ngiba kalimat la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah cak karokun ngoca la ilaha illallah make macik malarat ta kimun beres teh kinon amun das beres la ilaha illallah gampang Allah gampang cak beres king mun ring mati ya kak berek kan makan pokon jak Jumat guluban sampean pokon tuli apa jang duhur pas pokon ketok semati ya karo pokon ngetok la ilaha illallah maman lanceng keluh langalarkar lada bak kale air nya beh papendan Allah senika kak Allahumma sholli ala Muhammad lanjut terus manabi ampon laris karena nun gala nun talangkong sepura gulaban sambian parcaja tak parcaja ende tak ende takwa pakun lebet gulaban sambian nang sekar tapat teman terselamat agapi tergembang agapi amin Allahumma nah manabi ampon laris nyabu ampon laris nyabu ampon sobung talangkong mayit jenazah kak dintonon ceki tos nantosaki dah mah tuli latini dah mah saya maksud pokon tuli latini tuli pandi tuli puntu tuli kafani pas tuli kibah kalangker tuli kibah ka masjid tuli sampejengaki manabi ampun lah mayit lah debak kalangker tak langkong dekat saja tantretan lepeleh tatang ke lebih-lebih selake cek ki sibuk kalaban kalakuan lain ampun dari mah sabak kalakuan selain geluh cek ki mitar paralon nyampung paralon maje ke terop sabak geluh selain dari mah ngala udu ongke kalangker nyampe jengaki kempok kepi pula tatang ke mun bisa pas sampai 40 orang saya nyampe jengaki mayit reteh anapa pacuba ila ko na mayit ki odin korki Islam pas saya nyampe jengaki sampai 40 orang maka kempang sapora na mayit ni kate amin ko teh saya atas acak tanaca saya bebe pahlep kelepan deh Allah amin Allahumma alhamdulillah lanjut terus manabi ampun lastare sampai jengaki mayit tak langkong pas saksi bagus mayit ni kate saksi bagus apa jepon pacuba ila ko na mayit ki odi mun sampai 40 orang senyak se bagus maka mayit kele catat bagus ben malaikat teh amin Allahumma saya makanya perlu persaksian ke intonon iki di saksi bagus lah mun lampun lastare saksi bagus mun mayit andi otang leberaki teh lu bajar kok jauh orang lemat terus aja rotang ban kaki yu ayan lu marah gini ngat ya letak beres bu cilung Allahumma sholli Muhammad iya marah lu lamun mayit andi otang bebas aki otanga leperaki otanga arapa bero otang renon bero hakul adami panika non kalanon mon pas mayit andi otang pas tada senangkung mayit pani tahlil laki sampai 10 tahun 10 malam tak depak je tak depak arab bero otang tersalamat agapi bebas sakin ada remah make cok cek banyakan make lah umpaman tak bisa bebas saki tak bisa elona saki ahli waris tampil rete ahli waris kutu tampil ini namanya siapa ahli waris anak tretan kutu tampil
tapil re dak nama tapil contoh talangkong dak kapela tatangke samangken ten gula ahli waris almarhum samangken almarhum habibi contoh miak aja bunga na sampean mung gula mate yu are contoh ya talangkong samangken almarhum Muhammad Habibi ampun lepas dari saja urusan hakul adami tetima Nabi pada urusan yang bersifat hakul adami fokus arbaki otang piotang sewa menyewa kedin semangken beliau almarhum ampun lepas kenteh benten gula tangkung benten gula tetimun badah tantretan saya diurus hakul adami ngereng langsung keten gula jenazah almarhum ampun lepas aman almarhum rete ngalle kasih nangkung rete engke bener lu kello tuh ya orang ngapa dinar kan ya riak teh tak langkong gula motor makin cak kunjo mantangkung melolo becer teh ki kemun teh becer celok re yu celok tak celok celok re Allahumma sholli ala Muhammad lanjut mun lamare saka dinto saksi aki bagus tangkung si anya mahakul adami tuli kibah mayit ni tuli osong kibah kakopu dah ramak lah ni ka boleh ni ka ilmu aduh nasihat kak kini kegula suara kan lain benida kurang istirahat bah masuk angin kelis masuk bareng kan mangkan takut ulamun ka anun kipas kelis mah kayak alhamdulillah ngakan je nyaman lagi buru kak cocok gaga iya yo mun nangga pengajian paga ki buru ada iya gaga sepak top markotop cocok iya mun kiai yu je beri kekuatan lapati yu tak kiai ro tak ning akan patih arapa kolesterol iya tidak remah pah beri keng pangkeng gagi bururo iya resep pada gula kan gula saporan gula ki usaha dan tos ki buru jadi ngakan ki buru para panakail man nyaman apa panggil ben MC aduh ya lakar suka dukanya jadi penceramah lakar seni kakak barapan manya manakail ki aku lunyo udah bagian gerungan lai panggil ki Allah ya usaha tulian jadi enggak totok lah ada marilah Allahumma sholli ala Muhammad nika boleh gula matoran nika ilmu banyak terjadi di masyarakat mon ngosong mayit teh talangkong mon ngosong mayit pertama bibir ni akekep kak egi jafentaan bah aning kadang pokok nak zikir la ilaha illallah guru akeng epakon ulama epakon adzikir arapa sebab reng madura re mun pah ngosong mayit tak zikir kadang acaca sambil kok rokokan bener Tadi pas ipakon adzikir la ilaha illallah tung ipakon muntake kepah kiba dzikir. Nomor 2 mun ngosong mayit ceon laon kak pabek santaan. Iya korja berkah teh. Iya bener soro berkah deh yo. Iya maksudnya mun berkah kan toko ke mayit teh. Maksudnya bebek santaan tengkak ro bebek ara apa mayit itu jepon kapuru kak sida pak galem kopur teh jadi pokon pasantaan lah ting lada pak ka kopur patoron mayit kalem kopur aulo deje nereng bara iya de nih eko mateh pas eto poe tilalastar eto poe rabu kiai rabu ustad apa nalken iki ya nih kak gula boleh matorah ara apa mi italken ana apa make mayit miki usatalken senik kakak begitu mayit kak ditolastare eko puraki kurua mayit etamu yete
ede tengi tamoy ya dua paserah malaikat mungkar ben malaikat nakir tak toman ketemun ben mungkar nakir rete ya kan tak toman ketemun bi tibi peteng celemotan luar biasa tako pas itanya aki ketika badan agak panikah mun tapalang ngitek tako pas tak jawab bahaya re bahaya mun pah tak tak jawab tu tidak remah kan mangan wahai talken ketok beuleuy di atas kan mun talken idza ja'akal ya Abdullah idza ja'akal malakanil muwakkalan mun datang marina dua malaikat atanya kabeen jawab cak kok takok fa innahuma khalqun min khalqillah ajriya pada makhluk pada ben engkok ben mun atanya jawab cak kok takok jawab pejelas encan saya atas ngocak saya bebe pulan kita amat tibi roh ya apa boleh nengi kubur kak apa boleh nengi kubur dunia boy situasi dan kondisi ini kan berpengaruh kak agak makin tahu saya contoh agak saya pidatur ada nggak pidatur ada kentang hitik iya mau bentar nengi bebe nyaman mau nih tas panggung apa abung hitik jago mun tak percaya sampean coba ongke kanja tak usah sampai setengah jam 5 menit boy le jadi ya mun tak agledder ben telur-telurna ya oh sampean mi agak tak ngetek jaga aja rete jaga mun ngetek ngi ya me tak ngetek are orang berapa polo ngabes kang kok kapi marah kita napa boleh lem kopur maka bahwa italken ka arwah italken mun pas tak tu jawab bahaya kan makan bah jawab pertanyaan 6 apaan pertanyaan mun malaikat atanya siapa pangeran abaan jawab pejelas Allahu Rabbi Allah tang pangeran apa agama nabaan tang agama Islam siapa nabi nabaan Muhammadun Nabi Muhammad Nabi kaulah malaikat apa kitab abaan Al-Quran kitab kaula apa kiblat abaan Ka'bah kiblat kaula siapa taretan abaan reng Islam laki reng Islam bini ni ketaretan kaula malaikat cak jawab pusidin dek jawab jawab pusidin dek sampai siapa taretan abaan pusidin pentong rete pentong cak kerja Allahumma sholli ala Muhammad. Lah, mun 6 nih kakak, 6 nih bisa jawab mayit. Nah, ada bu malaikat. Naumatal ars tedung pada ben tedung pantan anyar. Pahi buka beung labeng di swarga. Angin nyepsep rete. Alhamdulillah. Tinggal tos nantosan lepasan. Tos nantosan apa? Tos nantosan kiamat berapa tahun saya nantos kiamat ya tergantung re iya mun mate mangken bahalaku kiamat nyaman re sare semalam film kubur iya mun bah mate mangken sekiamat lagi 1000 tahun lagi ya 1000 tahun re Allahumma sholli ala Muhammad lah mangkana etalken ni fungsi nakunan etalken mana tahu aja jawab mangkan tak langkong gula matora mun gula ban sambian lada pak gelem kopur lam re kopur aki para panetalken benda tatang kesengater roje uceu kak pasemak ka kopuran ro niat abeuring mayit sitanya kilem kopur rote abri support deh ya kadang gula ban sambian kan ngater mayit pah nengi beban kaju wani uceu na sambi ko rokoan beda ada kak ada banyak le ini apa pesemak non eki cing lamare tanya aki lulus pertanyaan neng are pertama mayit oleh telo are dateng boleh malaikat atanya po
oleh petong areh dateng pole atanya po oleh pak polo tong areh dateng oleh 100 areh dateng boleh oleh setahun situng tahun 2 oleh 1000 areh dateng pole malaikat le mangkana nang matura nika kunana bedelo teloh topet toh pak polo tong areh nyatos naon setong naon 2 sampai 1000 a tetinik nih almarhum nih sedih masih materi oh saya lao jangan bulan bedengude narete saya lao oh saya lao sudah Wahyudi ki almarhum Wahyudi mungkin berapa nih tanya aki lempopun kan mangkana bah itu aki ditunya engunjeng ngaki tatang ke engunjeng ngaki kiai insyaallah selamat rete amin Allahumma alhamdulillah terbarokah termanfaatah terterosa apolong sampai ke surga amin Allahumma siapa sih toron na yu angko tak toron na yu kunyongo ecem tako abid kelo daya ruang apa cek benih dek kaki pertama gula tak apa sehat betul nomor 2 gula faham kesehatan nih kakak ane kesenengnya ada nih benih keng pas sehat kapir teh abo benih keng pas sehat kapir wah benih keng pas sehat kapir ruah bade sing ronyo tolang ekor ade benih ronyo tolang asamburat sebereng apa tompok mun penyakit nih keng derin fokus ajunan kak amin kok teh tak bisa aja mun bada doa bagus maca mun bada debu korang saya maca naudzubil aneka mangken saking dari nakus bagus ajunan iya deh iya mi seni kemake mun tak keng kus bagus ajunan tak kira depak deka kanje maken gini apa yang mi senika gelek seharian benteng lalako bodo si atani bodo si nukangi bodo si atekeng mangken muntakin kus ajunan tanya nyaman tang kentangan nih romarote gini apa yang keng saking derin bagus ajunan ejo kaja abe make lesok ejo kaja abe make payah apa pertama saking derin torool ya ridona Allah nomor 2 saking derin trauma punga teretan pada Islam ejak aja entar ke pengajian Allah bunga tuan rumah saking derin bunga tuan rumah lepasan saking derin bunga telenyap cap aing socan tuan rima takku deden tuan rumah takku deden alhamdulillah engkau ki yang kebentatang ke engkau ki yang kebentaretan leh ting lagu leban sambian mapunga teretan beda Islam pah masuk ke debu dari mah debu gulaban sambian mun lebur mapunga oren wallahu fi aunil abdi maka nal abdu fi auni akhihi gulaban sambian mun lebur mapunga oreng maka laku du malam gulaban sambian pasti bekali papunga bi Gusti Allah alhamdulillah makan sambian makene ka bae catet kak catet ban malaikat pahe setor ka Allah pah mator malaikat pamator Gusti apa malaikat nyatora amal manusia reng dimajri reng buke umat siapa umat Muhammad apa sih kalaku ngaji mapunga taretan na Gusti amul jaaki ajunan asolawat amul jaaki nabina ajunan Gusti pahadebu Allah saksi aki malaikat reng oreng buke seentar ke pengajian jitu sana bon sing kok sepora kapi pahatowat malaikat kak aduh tak langkong cek sapura kapi Gusti apa malaikat beda saya tedung Gusti beda saya tak ngerti Gusti beda saya tak ngidingaki Gusti keng napa jawabna Allah wah debu engkau tak tahu malaikat
tedunga tak tedunga ngerti ya tak ngerti ya ngidinga kina tak ngidinga kina sepenting toju neng setong majelis pengajian ben sengkok tusana isapora kapi sebab engkok tak melia eceran engkok melia borongan malaikat eko. Amin Allahumma alhamdulillah borongan borongan. Iya pada ban guleban sampean kapan tina male rambutan karo benih karo si bucok si norok kak beien lek kolen bendu bulun baju kapi teh bulun rambutan bulun rambu iya kan si kabar lo kan rambutan kan teuking ngakurua kak keng make teuking ngamololo si kabar lo guleban sampean mun male rambutan bein norok tak norok kolen norok tak norok bulu nah norok tak norok apa mi norok kapi gara-gara apolong bente king ngarambu iya waduh makin bani kadi mah acara kepekusen kompolan pengajian kompol sampai 40 orang maka setong pasti beda si wali amin kok teh entah bahan contoh sareng gina tak bisa jabuk rambutan mage kok amin Allahumma aneka pasti beda si wali setong seera si wali mage teh temu gak dirahasiakan ban Allah ya bisa senika amin kok teh mayu mulai malam lah teh amin Allahumma ya bisa si panika ya bisa seri ibu dia alhamdulillah lah gara-gara si wali setong nikah kak selain sejaraja tusah norok isa pura kapibi Gusti Allah alhamdulillah nikah seneng ke pengajian makan mantiran terus istiqomah libur ke pengajian amin Allahumma tong manusia tak bisa lepas dari mate lanjut nomor 2 la rohata fid dunya mun kio di eneng itunya tak kira lepas dari sekocak leso tak leso aku li les eneng tahu jauh aneh kemaken nih ada kan saya adaan kan lakon karkun jo toju kok rohkan ting si binian sampai akael Engki napa engki ada selake juk toju sampai kok rokokan si bini juk toju sampai elkaelan coba marenting lemari pengajian tanya aki mun tapah ngucak lesok lesok kok tang dimba kak di pengajian apa yang laku ya ada juk ngiding padahal kun juk tapi pakun les tetimun nyari ya odi si tak lesok tak kira nemu mangkana guleban sambian odi neng itunya cek sampai tak ibadah kuncoman gara-gara les makin lesok pakun kutu ibadah arapa mun nyari odi si tak lesok tak kira 6 2 saya nomor telok saya terakhir jaringan nggak boleh telok tu minta lemak ke kita orang ngapa dinare kan beri telok minta lemak Allahumma sholli ala Muhammad saya nomor telok la salamata min kalamin nas munki odi eneng etunya tak kira lepas dari cacana manusia bener apa boleh orang sebe coba make sekus bekus lakon apa kun ikacat bener Pukten sini kah lanjut Nabi Musa
Nabi lu marah gitu kan. Nabi Musa lamba teman matur ke Allah. Matur sini kan. Ya Allah. Apa Musa? Gede pamatur. Apa? Abdi neteronyo ona mukjizat keangkui membungkam ceremina Bani Israel. Arapa Musa? Aduh, abdi na kowe rasani mololo Gusti. Teletak konsentrasi abdi na dakwah. Teletak dadi abdi saya ngaji ke orang anak bagus. Gara-gara lo kowe rasani mololo. Dadi abdi semakin nyo anak mukjizat keajunan kangkui membungkam ceremina Bani Israel. Pahi jawaban Allah. Apa Musa? Beantero andi mukjizat kangkui membungkam ceremina Bani Israel. Apa boleh bean Musa? Angkok Musa. Sila abriknya begratis. Abrik kaudian gratis, abrik kakan gratis, abrik rezeki gratis. Ki ika caca pun manusia. Apa boleh bean Musa? Oh, saka din abe iya Musa. Hati kula ban sampean mun keng bah nyari odi sita ika caca manusia tak kira nem. Tidak ada mah iyalah torot. Imsi fi tariqillah wala tubali ahada fa inna likulli syai'in muhibban wa mubghida. Sepenting gula ban sampean tak lanyala aceuleun ning ejeureun Allah. Eka caca ila torot arapa setiap sesuatu pasti ada pembenci, pasti ada yang cinta. Deui. Ya agak sing ngocare. Ruh ke jaya rasane ka. Rasane benoreng kadang gula ke coba tendani bini ni kak ngocak nyan lo rasane mulolo benoreng kan arhap pelek gara-gara kalam dina tak gelem mau bae gua ya Allah rasane dak remak ngocak reng goreng je ngaraki habibi guru ngaraki tandi salenan ne gua arhap kun bakun kalam bini gua ya Allah gula bini keng tandi salenan yu banyak mun salenan keng bernana pada gula jet seneng kapote yu jet mungkin selain tak seneng pote kelampi pote bebenak mun tak jeleng coklat daerone iya sarong yu sarong Allahumma sholli Muhammad kasih lain gula tak lebur lain ini oh benaka ngocak enggak ya kok tak oba misalnya iya dengan si meleng kok si nganggu yang kok orang tak nyumpeng yang dulu kan engki ila torot isu alore ngarasanan lah torot cek bibir tibi ke apa Allahumma sholli Muhammad terselamat agapi terterus apolong sampai ke surga amin Allahumma oh napa anjan gula mulai gila tompes lo berdasakan ada yang mau morok reng lah tuak oh mon ki odi aneng itu nyata kira lepas dari tel saya pertama mon manusia kento tak kira lepas dari ma nomor dua manusia tak kira lepas dari si anya malas nomor telo mun ki odi aneng itunya tak kira lepas dari cacana manos tersalamat agapi terterus apolong sampai ke surga amin Allahumma abon sakak dinto bang sompeng pamator dari abdi ting tin ayo gula entos gelu lu gula sekut ke buke nih sekut Arya pun saya ada kok sekut ketemun deh kak ane ke saya dan korgun kalambina saya obamun muana gun bakun re ajunan tak ngiding kaper tantangan terberat seorang penceramah ketika harus berceramah di tempat yang sama acara yang sama tapi dituntut dengan isi ceramah yang berbeda. Mun pah gula makin apidatu, pah pidatun gula pada ban siri berin segeding ban sambian ngaro ngocak saya dan taring siri beri Indo. Areh. Bener.
lagu lama kok aja ya ada ke bela TV tigule sekecil aki ni ka sekut ka buke ni onjang nak mawardi buh boleh tele motor ka mawardi me pala ko onjang ngabdin nage pot tak tahu buka orang ngabdin jangan gun isya dengan laka sokan tuan rumah gua boleh benih dak remak lu kok ki ngapa lagi nak lu kak abok ki awak ki ngapa lagi nak lu yo masa ki ngolen apalan abolen apalan kok rek kak benih ki ngolen alem rek benek mumun si alim ro agak ke Musleh ke Holil Yasin aro alim ro ke Fauzan Badruddin ro al mun Habibi aduh abalan mereka abalan jadi muncul hadis ayat mulai oleh ngapa laki ro ya mun tak ngapa laki di mulai ya bah bener mi pinter mi nabi datu ya keng kecak rete kecak re udah iya roh Allahumma sholli Muhammad enggak gue lagi ngapa lagi nak boleh dah iya tinter ki ketemu nak boleh dalam keadaan sehat wal afiat muka-muka Pak Baihaqi sekeluarga terterus sehat berko umur kepang rezeki ya ban muka-muka ajunan sehat dir kepi ban kiai laki bini gitu saja terterus sehat berko umur kepang rezeki andik nak foto mulja kepi ban muka-muka abcina serang ajunan tertek pamati abi Gusti Allah kecuali mati kala nyambi Islam ban iman muka-muka saya iya khali mangken terisa poratusan ke terima tertija amal bagus situ ki ngud ki hah mare keluarga oh kita keluarga mon andi anak boleh yakin Pak Baihaqi ini ben keluarga nah ahli swarga jadi beda hadis mon andi anak mati ki nguda korsa pereng tuan nari mereng tuan maka reng tuan bekal wajib masuk surga wajibat lahul jannah benih kalau masuk surga wajib masuk surga amin amin Allahumma iya kora fajeng enggak iya mau tak fajeng iya kora fajeng terselamat kapi amin Allahumma ampun sekali itu bang sompeng pamator dari abdina manabi ibadah kacang kolangan pamator kak dinto murni dari kebutuhan abdina tibi nyona pangapora sesumbung batasa manabi ibadah selesai kak dinto murni dari Gusti Allah mantar barokah mantar manfaatah subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaika. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.